immediately alang tum sarkar ham chunir ne kelai bongo sena phang inquiry pamesi alang tum phang tak terek nangji pa plum nangji pusalam tum ke hang nangji nong ge ja ka thak se inquiry ne bia phang la ko bia phang la lahalo alam ne la salang tum ulta lam ke ye ba la si tara phang se pamang puri nang tum ba na car bia posi car den chi lalu nang tum pen car ne samdo ni se salam ninje dilang ni dan tu salam ninje ting tek me interesting na salam ba nang bang thanda ko ni state election commission pen delimitation meeting hang Guwahati lo lasu Karbi Anglong political party lo hang one political party yang mau ambil ninje jelo sita BJP party pen ada representative dolo la penil to party pen ada dolo pen congress la dolo hala su delimitation meeting lo latung a delegates kache doi dun mang ke dorsing ro hanga ke MLA lapen ke Omar Singh tiso ke land and revenue ya ala tum phansi delimitation apanga pam toy lo BJP party lapen nil tum ke jay ka thara ke hai dolo lapen tum party dolo hala so delimitation a meeting lo dorsing ro hanga ke hai se lam ni dun minute istira jenten minute hinne lele aju da me na tum seat ke papa tangi bajun nai alam kalang ni the nat taning je la pen minute siang ko fan se lam ni gun po lata ase clean mur bala apa balam laki bisak se polta tum arjit den la tum fa jai ka thara ki hai ili tum party bana porlong si bang ninje dong lo minute pike pan bak dukai lam kan ye minute si la puke minute pike athe mahara su delimitation pro ami tingalong ke asam do an akit ke dinga political party do lablu hasan thing nu se karja salam kan ye madi hala MLA dorsun ha ke minute decision le chal alam se ni la pui tuma sar jai ke thar ke lage minute pike pan salam ni nam ni detail thanung lo Karbi Anglong ki du kisu alam thanung lo MLA asik ki baba na alam thanung lo lapin MP asik ki baba na alam thanung hala so ki thandung detail alam thandung pensi hala election commission ta aning samjin no pusi itum berta no amasi nilitum asar dong pen mesen nitum ake demand alam bangke alu bangke tu dak kodai dikan hala so ki pitika teng pensi non MLA Karbi Anglong apan isi asit kenang baba lake alang itu ake hai tuban rohang pan akredit ki pikir ki bijung lagi lang sini pemenang lasi la bangso MLA asit kibat isi kilong ke lagi jai ka thara ki hai made tume pisa party ka chungri dun ke mesen ahok ada presentation mesen bena policy tai kilong dun aron pen ningi dun si lai kilong dun tasi BJP party lake credit chu enemy lagi klar dak alam lagi jai ka thara alang ni aron ating den kan itu bena policy lagi kilong dun lapien lakum non BJP puste tum chipen dak bobo hedi ni tum chini da tengo de ar hok pe bang ke non ke ansong ta central non ke BJP sokar ni ke di na tum the long prong la lagi NDA government pen bang jelangsi NDA pen jelangsi lagi non coalition government maybe thick ke non fascist mon mong bang la ko so pi ho no confident motion on den lote pitong chiplan ko BJP ke alang tum ke 400 par modi 400 par ni ase loing pusi ke chipen dak modi tapi ni long le lo itum the long prong nonta 140 a constituency ke nonta uta fulta lo result banki mane a data chingbar bidel kwansi ke pulma pen non kaisa kwansi ke lomba hala so bene a mathematics bangi chikon de hala so a number bang chikon de last 140 constituency ke nonta supreme court long se case bidel non pending la jong supreme court penalty non order pilo la inquiry non pote la data pidel cheplan ni nasi niltum theglong la so teng pen non dhu BJP ki hai ta la ki chipa hai por I kopinya ason kam ki claim mesel ke chipa hai 100% nitum puda mo non ismi non kidinang bo nitum isia hormona pak lain to na pak lain mane isi na pak bon lami to isia polling station no de isia polling station no control unit lo a number pen VVPAT a number lo different 200 different line nang tumba thang de control unit la pen VVPAT amisin la hinil wa number bang chingba de
200 different lah, unat tuh 200 different ke bani. Lakin itu non kayak nilai cuman itu loh, ini tuh naman kayak dinang bol, tuh non kita libom lah, sebab nampak lah media kan. Lasin itu tuh Cina loh, BJP ke hype non kali loh lagi. Rat ke APS station pihak lo kali dia mangga. Sistem sih kecil pahai. Atau programming lo punya kam dia, tuh sih tuh kita optimal. Ahok lah. Lasi, alam itu cepat kan anil, kewan tuyar ni, alam itu non live alam kini kan, emisi rempok nang, bukan cepet sih live alam non per, mana itu kan playing fair nang kau pancing, lasi, lama ke rata, lagi cinta melo, alam itu bahkan, lapuson alam bangke, rata kau alam bangke, nang itu ketan biar beda ji pasti itu nang cinta. Nilu tu mungkin pen alam so putak, kan ni jangan tunggu lalu. Laki actually ninja jadi tahun dulu tidak colo. Itu malah kalau laki advice kita ada nanti. Laki kami thang dari Cina pun. Kar bilo cari ya so long alang li advisor bidisa. Laki kar bilo cari ya so pada purely laki si social organization kita laki. Alah politics no malah laki acara pun no kiat. Laki alang li hara spokesman bangso arpu ding dia peran. Aroma ting kalau dia alang li resignation si pinang lah, baca than dikang lah. Tapi kalau SPCF untuk chairman jadi, hada dia alang li resignation si pindah si, dak alang li non stockman, abang suar tu belang li deng nai ko. People alang li, hada dia nang kita kan nang dia pun. Non misalnya power hunger है, artu kari है bang tu किसी dak klan dak. Asilah soalan gini yang tungte, sida me ahok alam nak kira tak cina koi posi dan arjulo posi lagi thana ko. Ahok lagi cok celo lasi monil tu mahin dengan yang tu lah abang lah alang li spokesman kami polonte la SPC ba chairman ta alang li resignation cipina ko la pen ke dakar bi lo charlie asong de advisor la monsor ku ke alang em dulu ni lo lagi saya katakan lagi